Murutiraji wa gisiasa ni Gichunki kaunti ya MERU kaire nyuma ya rukuo nandi kuoneka kwarama gatigati ka atongeria kiri mucemanio juria Rais Ruto atemanite na atongeria ba MERU. Atongeria ni baritaga migambo mbere yawe ya kwenika werone untu buria burio gatigati kao. Nyuma ya mucemanio jo munini wa ngabana kaunti ya MERU MUTUMA NACIUMIRITIE na KUUGA gabana KAWIRA NETHIRITE akirwana nawe na bataraniria gwa kagita mbicha ezi nandi NETHIRITE ikigaruka mwerekeria jwa siasa cia MERU. Atongeria bakiromba kugie ngwataniro nikenda mu MERU agunika. Morgan Mweti na thuranirite rugono ruru kiri Gichunki gia siasa. Nyongo ya siasa cia MERU no itite na mbere kuthererwa na kuma kithurano kinene kia mwaka muthiru utena kanya ka wiki miruki no ntangurutano igukujirwa kagitene gaka iraira mami ciokitwe urwatu gatigati ka gavana wa MERU KAWIRA Mwangaza na munini wa Reverend MUTUMA na ndiru yoerone imantu jambiriria kwarirwo kuma kagita bamwe batongeria ba MERU bakionera kuraja ati MUTUMA ijeka inyiritwe ngugine jaja jambiriria kumbuka nteto ikumira ati MUTUMA na tunyingari yawe ikirekaneka yatumerorete agirite bunge nabo aritingoge obisine yawe babutongoge ora nikero tekatubuje ngabana wana MUTUMA wale nyumba zingilete na turenda kwa tonya mbene anabara bandekerwe ne munya ibaengewe bane kwa kireito ibaengerwe kinya MUTUMA weto antareke teke finance na laengerwe pie wawe haingwa obitiewe ya ingwa kuligara muno ndi kuigwa deputy ngabana na utunywa ngali no mtu mirane riri ngali ine akinyeka rero akiorwa kwina thine ndio kuria kinyeka rero akioro ri ageciria andiki yerwa mirete mba kurerwa ngali ine na ndebwere inyambonimbi inyemwembe amuro itwathikia ni umaloi ebu nionyesha mikono nyontubura maabisa ba kaunti ya MERU bachumeria kumeneria kira tuonete mantu ja kuendelea muno mitandaone na mantu ja yakiendelea mitandaone muntu ura responsible kana muntu ura umba kuga mantu ja ura ja kali na antu bagetekania John deputy ngabana. So batu kira tuonete tuona kwenda kaichi kaleo kidogo niliria tukuona ene information ya ati tripo yone kansitwe na ate kumira ugete kansitwe tukona akero ngarewe ne atunyi na ate kumba kuma ugagigitite atia. That's the only issue that we have. Jaja jonda jagikarika MUTUMA wena achumera kuga ati ari nyuma ya gavana KAWIRA Mwangaza na kumutetera maitaja maingi. Mama na kuambia niko nyuma yako kindete. I'm solidly behind you kwa sababu ninajua ulipozunguka MERU watu walisema gavana ni mama, hawakusema gavana ni MUTUMA, na wale ambao wanasema wanaenda kutafuta deputy governor. Unatafuta deputy governor na deputy governor kuna mwenye ameshikilia kama kwenda deputy governor bere MERU. And we have one governor, Her Excellency Mama KAWIRA Mwangaza, ambaye Mungu amembariki na uongozi kwa wakati huu, na deputy wake ni mmoja anaitwa Reverend MUTUMA na niko na yeye hapa kwa hapa kumshika mkono ndio wa MERU wapate maendeleo. Lo itokoro na ngavana onge yoyo ukira ngavana mzima aina red carpet na ngalikuwa haikuwevya mbu hivyo tokona MUTUMA au kira akwa mana mungabana niko na imani akarambi akala ntomurume mutana kavira indi nande mantu ijagaruki ntuku yagoro MUTUMA na raumere na kuga kama na inyeri ngugine na ria tunyingari ciawe na ritingogie nkabo obisine yawe babutongogie na kuthukia mantu buru atemenyitha wegurura micemanio na micemanio mingi atithero agitwa micemanio official NETHIRITE nke ya informed the communication for quite some time for almost kuma mweri wa 5 nisiaere cut off na micemanio important era nteta jwa mbere ni mucemanio wa cabinet. I'm never invited to the cabinet meetings
micemanio ingi the most recent president narari na mucemanio ywa atongeria bonthe ba Mount Kenya kiri state lounge ya Sagana. Mucemanio yu ntaere facilitated mbita so ntetere. Mucemanio yu ngiki ndira misere not because of my choice ni kwithira nteke omba wikia timu ekwa nara ndibarira nyumba for 1 week na kinyani ngwandirira ni mucemanio wa devolution. Kirirorero mwanya na Weru TV Mutuma nande na ugete ati mantu jaja muringithitie bunene nara kinya ugima bwawe buri ugwatine. Jaja John Gikarika Mutuma na ugete ati we inya gwakaro atia atiebera obisine. Ofisi yakwa kewikirwa pressure yakiritwe mwanki rungu ura wakira cia nyongo nikenda waibua muthutira zaidi ochuzi uma kokaria nyumba ina mwanki wena choice ya kuuma ende ibo ya Meru bamenye ndi ya thirikari neye mwaka jwa mbere ngai otuma twathiria boya ndi thirikari neye mwaka jwa 2024 ndi thirikari nende mwaka jwa 2025 ndi thirikari ne mwaka jwa 2026 na 2027 August ngai embere irio nkathiria tamwe kwa ya deputy governor nandikira gieteri ni kuona kethoro rwatu gotigatika governor KAWIRA na munini wa Mutuma ntoithinkia rukathingika kana ngwataniro yao ikunywa ntheja roje thanone. Jaja za Gikarika ntuku ya Ramisi Rais Ruto munini wa Rigathi Gachagua na atongeria bonthe ba Meru barathithia mucemanio ntere cia Nakuru indi mugaru na wirigiro mucemanio juju jutirari na umithio kinyanini jurari mucemanio jwa kuongera mpathu na kuthumbania bamwe batongeria barabara mucemanio ni juu batira keneru imbicirera umire ku Naitwa Embarrassed Mheshimiwa Deputy President no turete tonania watu ngwira etire kurita adarutire thira na tuwire twinyana nyatha ingu. To me it was a waste of time. Nombo KUUGA nonto munene Deputy President yarara kinyina na tu challenge uria barabara ya wakanya kakwaria ri kabate kwariria mantu ino ntweta mucemanio yo tabwaragia bwinde kwi barabethera batari bakwaria na raturiria turia bwantu abwariria mantu ya gatethia Meru buletero ndo ira ciai abato me ato tugarite itarira ya no bwo mwanga tutona appointment yu appointment yego roka twatere aturenyangiria nabo atongeria bangi na akari bakirita miario nkurani igurura mucemanio juju. Tuko na furaha sana no ntupo our mother kana excellency governor wetu KAWIRA Mwangasa kwithira yoro ituronere ngwataniro nene sana ira arombere kwithira akiwatanithia anabae bonthe yabo MCAs barabatari nyarutere rwawe batamunga mukono bonthe barombere kwinisia na bomba gutha bakiaraniria na gavana wetu na oni ankwenda kwira MCA oroti nyuma ate amwe na gavana aciumie batonyane na gavana onto mendero yonekana thaira uri amuke munene lakini ukethira uri ome utimendero karetera antu baku itu kuona ngwiga itika sana na maendeleo yakoneka Meru maendeleo yona manto jaja ni romba ya KAWIRA Mwangasa atwire kuromba bakaranthe no tongeria bwa Meru nonto mwanka thaiji utongeria bwa Meru kwina ndwe nyinge mono bukari kwa area president bomoni na rebo amwe lakini bukirikia kuma na boja bambia kulwa kaire boja na nko na tukobia boja na iberi na intobira bingi kuma kithurano kinene kia mwaka muthiru mwaka jomojo ukuthira na kaunti ya Meru siasa ite kuoneka jeka igia kwa nthiru aru Morgan Mweti Gichunki gia siasa